आता पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। गोयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्लीत कॅबिनेट मंत्री जाल्ल्यान गोंया खातीर खासा अर्थीक मजत हाडची, तशेंच पणजे बाजारांत आशिल्ली मिलिटरी गॅरेज बांबोळे धाडून ती जागा ताब्यांत घेवची अशी सुचोवणी रवी नायकान केल्या। थंय पणजे मार्केट वाडोवपाक एक संदी मेळटली। पणजे मार्केट आतां ल्हान आसा ते वाडोवपाक संदी बरें मेळटलें। थंय मोठें मार्केट करपाक जाता आनी एक मिनी मार्केट किंवा आनी एक मार्केट ती हेडक्वॉर्टर प्लस ती गॅरेज आहा ती सगळें तेणें परती हेका दिवची। कारण शक्य आसा देशाचो संरक्षण मंत्री आनी प्रायम मिनिस्टर तेगेलो खास ते दोगी एक जावन त्यांनी आमचे गोंयचे प्रश्न सोडचे। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान पार्सेकार मंत्रिमंडळांत वचून नाक कापून घेतला अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉझन डिमेलोन केल्या। The altar boys that were supporting Francis D'Souza for post number 1, the same Francis D'Souza sacrificed them on the unholy altar of selfish political power. These altar boys were all sacrificed. To maintain his own position, all these people were sacrificed. बलीचे बकरे कोण तोडले सगळे चला घरात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। FC गोवा 7 मॅची उपरांत 5 पॉयंटार आडकल्यात। तरीकय उरिल्ल्यो मॅची जिखून गोवा सेमीफायनलीत पावंक शकता म्हूण हेड कोच जिको उलोवन दाखयता। आयतारा मुंबय सिटी FC आड ड्रॉ जाल्ले मॅची उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो। आपल्याक एकच प्लेयर वेचपाचो पर्याय दिल्लो। आपणे आंद्रे सांत्रोसा काडलो पूण जिखोवन मिडियाक जाप दिली। गोल करपाचे यत्न जातात पूण यश येना हे FC गोवाचें दुर्दैव म्हूण मिडफिल्डर विक्रमजीत सिंग उलयलो। Of course, there is possibility because we have 5 points. Who is ahead in the top 4 ahead of us is 5 points ahead. So two games. So as we had a lot of losses, we can have a lot of victories in sequence also. Coach, you selected only one player, that is Andre Santosa. Given a choice to select more players, possibly from the... If I could choose the players, it would be great. If I could bring more players, they had just one option, and I brought Andre Santos. If I had more options, I could. As you have seen, we have 4 strikers, and all the 4 strikers played, and I gave chance for them. So was contracted 4 strikers. So I'm giving chance for them. They are not scoring, or I cannot improvise and put someone else there from other positions to try to save our game. But all of them had chance to score the goals, all our strikers, but just one scored. Players camps में क्या है confidence? गोल के सामने कुछ lacking है? वो भी स्ट्राइकर कोशिश करते हैं पर उनका बैड लक है कि नहीं स्कोर हो रहा और we will try to next match. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।